Lab, check it KG. Англис тили курстары. What's up everyone? Welcome to another video. In this video we're continuing the third part of the scene from Pursuit of Happyness. Саламатсыздарбы, дагы бир видеого кош келиңиздер. Бул видеодо биз Бакытты Издептин 3-чү бөлүгүн улантабыз. So, if you haven't watched the previous parts, please go ahead and watch. I'll put the link in the description. Эгер буга чейинки бөлүктөрдү көрө элек болсоңуз, көрүп көрсөңүздөр болот. Ссылкага таштап коем описанияга. All right, let's continue. Hey, you guys want to come with us? Hey, you guys want to come with us? Силер биз менен баргыңар келеби дейт. Оюнга деп атат да, оюнга жөнөшкөнгө булар. Hey, you guys деп мен айтып кеткем өткөнгү видеодо. You guys деген силер дегенди белгилеп коет. Мисалы үчүн guys деген негизи балдар. You wanna come with us десе деле болмок. Бирок булар эки киши болгондуктан hey, you guys wanna come with us деп экөөнө кайрылып атканды белгилеп атат да. Wanna, want to. Come with us биз менен баруу. What, to Candlestick? Ne Candlestick go. We're going now. Come with us. Biz hazır kеттиз. Biz менен жүргүлө анда деп атат да. We're going now. Come with us. Where are your seats? Where are your seats? Отургучуңар каерде дейт. То есть оюндагы отургучуңар каерде? Where are your seats? Seats отургучтар. We're upper deck. Biz өйдөңкү тараптабыз деп атат да. We're upper deck. We got a box. Come on дейт. Бизде мындай лоджадабыз дейт да. Лоджа деген ушул аябай мындай кымбат жери да, кымбат орундар. We got a box. Come on. Жүргүлө биз менен. Бизде лоджа бар. We got a box. Come on. You want to sit in the box? 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 Sit in. Ne atат? Лоджада отургун келеби? Десе. No. No, дейт жок. Well, it's not actually a box. It's not actually a box. Бул мындай кадимки кутуча, коробка эмес дейт. It's a private section. Бул неме да деп атат да. Деген ошо биз сүйлөгөндө неме да деп сүйлөбүзгө окшош да. It's a private section. Бул билесиңби? Бул неме да? Жеке секция дейт да. It's a private section. It's more comfortable. It's more comfortable. Бул комфортныйраак. You want to go? You want to go? Баргың келтабы? Okay. Okay. Десе. Okay, kids in the back. Макул. Балдар артка отурат. Okay, kids in the back. Hey, why don't you just put that in your... Hey, why don't you just put that in your car? Бунда машинеси жок. Hey, тетигиңди машинеңе эле салып койбойсуңбу деп атат. Why don't you? Ушундай эле кылбайсыңбы дегенди билдирет да. Why don't you just put кою that in your car? Машинеңе. Why don't you just put that in your car? Машинеңе эле салып койбойсуңбу? car. Бунда машинеси жок. Бул акчасы жок. Кыйналып ушул нерсени сата албай жүрөт өз негизичи. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Sure. Sure. деп атат да. Макул деп атат да. Десе, азымна баласы. We don't have a car. I love this scene. Ушул жери мага аябай жагат. Yeah. Okay. Sure. We don't have We don't have a car деп берип салып атат, айтып салып атат. Бизде машинебиз жок деп атат. a car. Десе, Oh my God. деп кулагын кармап атат, калп элечи. Oh my, oh man. Десе. What happened? What happened? Не болду? Happen бир нерсе болуу. What happened? Не болду? I think I got stung by a bee. I think I got stung by a bee. Oh my God. What happened? I think I got stung by a bee. Менче
Ары чагып алды окшойт. Бул жерде I got stung. Мен эмне болдум? Мен тиштелдим. Эмне менен? Ары менен. Мен ары менен тиштелдим. Сөзмө сөз которсок ушундай болот. Менче мени ары тиштеп алды деп маанилүү ушундай которобуз. I think I got stung by a bee. You all right? You alright? Жакшы элесиңби? Oh yeah. Goodness. And so, oh Кудай. I'm fine. Жакшы элем. Oh, yeah. Goodness, I'm fine. You're not allergic. You're not allergic or anything. Аллергияң жок, э? No. Өзү негизи you're not allergic or anything. Көп сүйлөмдөргө ушул or деп туруп бир нерсе кошуп коет да. Мисалы үчүн бир нерсе жейлиби? Же бир нерсе ушундай кылалыбы дегенде дагы you wanna eat or something десе дагы болот да. Бул жерде дагы you're not allergic or anything. Right? Дегендей да. Сенде аллергияң жок турабы? Деп мындай өзүнүн бетин дагы көрсөк болот. No. Where'd he get you? Where'd you get you? Where'd you get you? Dese where did he get you? Каерыңды тиштеди. Get деген жетти, ошо жериңди тиштеди деген бул учурда ушундай негизи get деген тиштөө эмес. Просто каерыңа тийди, же каерыңды тиштеди деген ойду берип атат да. Just right at the back of my head. Like, На башымдын артында деп атат. yeah, back of my head. Are you Are you okay? Жакшы элесиңби? okay? Yeah, I'm fine, Chris. Жакшы элем, Christopher. Does it hurt? Does it hurt? Hurt оорутуу. Оорутутабы? Christopher, I'm fine. Christopher, жакшы элемин деп атат. Let me see. Let me see. Берчи көрөйүн. Көрөйүнчү деп атат. Christopher, sit back. Sit back. Christopher, отур. Отур жерге деп атат. Артка отур деп атат. Christopher, sit back. Sit back. All right, that's it. That's the end of the scene. I hope you liked it. Please subscribe and catch you on the flip side. Ушуну менен үзүндү аяктады. Бизге жазылып, пикир калтырып, жана көрүшкөнчө.